pitanje, znači da li je dozvoljeno da klanjamo i za ono ko poziva u demokratiju. Vidi, što se tiče demokratija, znači to sad ima za sebe detalje priča, znači zavisi šta osoba misli pod to demokratijom. Znači, oni čak neki učeni i oni džemati koji pozivaju demokratiju, oni pristupaju tumačenju demokratiji na to, znači ne to da se dozvoli parlamentu da postavi zakone koji su opreči šerijatu, nego to demokratija da ljudi imaju slobodu izabiranja ljudi koji će biti predstavnici vlasti. Na tu demokratiju misli. Znači, oni koji, poput Šeha Kardavi, on je dozvolio. On poziva, on kaže da je trebalo uvesti musliman demokratiju u svim državama, tako dalje. I on podlači, znači ne misli na demokratiju tu da se u parlamentu donese zakon, da se halali kamata, da se halali zinaluk, homoseksualizam, te stvari. Ne misli na to, nego ne misli da se izabiru predstavnici vlasti na demokratski način. Znači ne misli na ovo. Dok znači ne opravdava ovo, nego govorim, znači i oni koji pozivaju na demokratiju, znači kad bi analizirao sjeo sa njim, šta misli, znači ne misli to da ne treba vladati po šerijatu. Znači osim ako čovjek žal, nema pojma, pa njemu je progledat otpuste. Znači treba naučiti čovjek. Znači poenta je ovdje da razumije, znači sama osoba kad poziva demokratiju, to ne mora znači da automatski to djelo kufra koji izvodi, znači kad bi to djelo izvodilo islama, kad bi čovjek bio ubijeđen da je demokratski sistem vladanja gdje se šerijat stavlja po strani, smatraš da on ne važeći, nije valjan za savremeno doba, nego treba demokratski vladati sa svim slobodama koje postoje u demokratskim državama. Ako bi tako bio ubeđen, to je djelo kufra. I opet spuštanje tekvira na njih je proces. Sa njim se sjedni, razgovara, pouči se ovako, onako, pa tako onda. Znači, u svakom slučaju nema smetnje sklanja za njim. U smislu, nema smetnje namaz je ispravan. Ali ako imaš gdje drugu da klanjaš, mimo takve osobe, bolje da klanjaš negdje drugu. Ali, znači, da se tekviri, to nije ispravno. U smislu da je samo zato što tako priča. Na kraju krajeva da što kažem, znači Šejh Kardavi kaže da poziva demokratiju, ali treba vidjeti na koju demokratiju misli. Znači u tome je pointa. Ispravno, naravno, demokratija se kosi u tome da se da parlamentu pravo da određuje zakone, da se ljudi određuju, postavljaju ljudske zakone, kosi se time sa šerijatom, kod toga nema smetnji. Ali neke stvari, način zabiranja vlasti i druge stvari, administrativno uređenje države, ima tu stvari koje se ne kose šerijatom. Šta da je zabranjeno? Pazi, iako su rekli da je zabranjeno, to vjerojatno iz razloga što smatrajući da je to novotarija, da ti ljudi pozivaju novotariju. I to su možda dali fetvu prije, znaš, možda sad kad bi pitao ponovo, hajde ovaj mrtav, ali kad bi pitao, možda bi drugačije rekao. U svakom slučaju, znači, ako klanja takva osoba, namaz je ispravan, ali bolje da ako čovjek ima mogućnost da klanja na drugo mjesto, da klanja, ali nije ispravno da se takvi ljudi tekfire. Znači, to nije, znači, mora se vidjeti šta on misli po tim, šta on podrazumije demokratiju. Mnogi ljudi ne razumiju šta je to demokratija, iako pozivaju na to. Možda misli ove dobrote koje imaju u zapadnom sistemu života.